Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Сугыш башланганда миңа 14 яш иде. Мин әле 7-нче классны укып бетергән идем. Авыл инде, авылда сәме булмый. Ул вакытта колхоз эшендә эшли башладым инде. Кояш байганда кайтып киләбез эштән. Авылның конихы белән предколхоз безгә эштән кайтучы безгә әйтәләр инде. Герман сугыш башланган дигән сүзне. Безнең предколхоз радиоприемнигы бар зур, ниле. Ул бүтән колхозда юк иде инде. Аны сразу алып киттеләр бездән. Менә шулар белдерделәр безгә беренче сугыш башлаган көнне. Сугыш ул бит инде тынычлык түгел, сугыш бит инде. Аны төрле вариантта сөйлиләр хәзер. Кем нәрсә булдыра, шулай сөйли хәзер. Ул ялгыш булганмы, ул булай булганмы, без аны көткәнбезме, хәзерләнгәнбезме, һәм башка инде. Германия бит безгә хәзерләнде бит узак еллар. Ул 5000 танкны безгә куйды сразу бер ел ясамады шуны. Гитлер бит 30 ел властька килгәнчә башлады бушка безгә. Анда җир кичкенә, безнең җир күп. Менә Украина җирен, Белоруссия җирен алырга суга тапканнар. Менә безнең илдә сугышка җый башладылар 1890 елдагыларны. 1890 ел яшьтәгеләрне 57 буынны җыйдылар. 37 миллион кешене җыйды ил. Сугыш башлангач. Гитлер җыйды инде, безнеке болай булды инде. Ана шул 1890 елдан 17 яшькә кадәр җыйды безнеке. Менә мин 17 яшьлек малай идем. Гитлер җыйды 16 яшьлегендә. Алар да кешеләр җыйды. Менә сугыш башланды. 10 миллионын сразу сугыш нейне, ул бит 3000 километр бит инде граница. 10 миллион кешене шунда тоттылар. 10 миллионны резервда тоттылар. Аларга корал кирәк. Корал җитмәде. Корал ясарга заводлар күчте теге якка. Көнчыгыш якка. Америка белән миндә китап бар. Секретная переписка Рузвельта, Черчилля и Сталина дигән. 2 томлык. Менә шунда башланды сөйләшүләр белән. Рузвельт Американың президенты. Ул бит парализован бу яктан. Шулай булса да, ул илбашы булды. Йөри алмый, аны ертеда арбада, ул башы шадан. 4 срокка сайланды ул шундай. Анда 2 генә срокка сайлау. Менә нинди акыллы кеше бар, миндә китап бар аны. Менә 10 миллион бит уйрап диде сугышка кергәнне. Коралын бирде, безнең Казан бит көнчыгышта килгән әйберләрне, теге самолетларны, машиналарны Казанга китерде бит. Казан приставитә башлады. Менә шулай итеп безгә коралын да бирде, һәм башканы да бирде. Менә шул вакытта инде безнең үзебезнең яшәй башлады. Только бездә бит әле монда күчкән заводлар тегендә. Көнчыгышка, алар бит әле басуга күчте, басу. Анда күчкә генә аны хәрәкәт китерә алар бит алар. Менә шуңа күрә Американы булыштырып бик яхшы булды безгә. Сөйләшүләр 3 җирдә булды инде. Мин әзер үземә калганча әйтмәгән бу политиканы. Ул бит безнең сөйләшүләр Тегеранда булды. Иран белән 2 арада гына инде. Граница Тегеран. Анда Сталин куйды инде. Ул Сталинградта бик каты сугыш вакыты инде безнең. Сталин куйды инде бу вопросны. Давайте сез башлагыз сугыш тегеракта. Безгә авырды. И вот тегеләр 44 елның июнендә генә башладылар. Хамамызга кырылды.
Hali öldü deyip aytам. И вот 6 iyundan tekrar kine başladı bizga endi. Germaniyaga qarshi onlar efsane front degan narsa bek vojib bo'lmadi endi. Bizning glавный bo'ldi. Ne ol bizga yordam etdilar, rahmat endi. Mana Gelecekte bitmeyen da şerat. Çünkü kub öldü beyt. Kub öldü. Biz вести пропавший деген ayber buldu bizde. Mana qarağızlar, bir интересный moment oldu. Bizim muzeyde var, bir kuzatayımız ya muzeyde yürgende. Medalyon berip kırtıratı şarkı halkı. Mana 22 iyundan başlandı soğuş. Medalyon vermediler. Kim ol? Koysa avluku, koysa şehirlik uçtu. Mana Fransa kırklar soğuşka. Bilgisi yok. 42 yılın fiberine kadar bana kişine kırklar soğuşka. 1,5 milyon kişi bitti. Haberi yok. Mana, hani kural tutar, siz de ondan kurallı naşarıyındansa. Mana. Ben antipolitesi suç söylemeyim. Dokumentan ne ettim, sen söylemeyeyim. Haziran türlü varyanta söylüyorlar şimdi. Bari niye no balton nasıl etsen grobiraydı. No türlük şu var biz hazır. Yaraklaşmışlar. Kim kadar niçin için? No fakat есть fakat, конечно. Ona sonra 27 milyon bitti biz. Haziran ortalarında bana no beni inanda военное училище aldılar. Летное училище, летный, комиссия tutuldular. Lетный aldılar. Benim indi ana şu 44. yıllık gitti var. Benim soğuşlar gitti bende orada benim. Военное училище okuduk. Краткосрочно был иду, потому что соғыс вақыты. Зибадан Шасқа 38-й дивизия, 56-й полк, 3-й эскадрильяға бардым мен. Орнаштым. И мына шунда енді мені берділер, мені орын, мен самолет Ил-2, Ил-10 деген, Ил-2 салдан еді енді. Ил-10 деген более усовершенный самолет енді. Бұл штурмовой танк бұл. Значит, 6,5 тонна ауырлықта. Ол зотларға, танктарға қарсы, һәм в общем, сол жерге қарсы тегіндегі ататырған самолет еді. Летчик та мен гіне. Біз отырамыз, летчик алда, мен арт бұла отырамын аңғар. 6,5 тонна, мына размах крайы гына метр. Ол бейт ауыр, күшке міне отырып жүр самолет. Ол бейт высотный түгіл, дальныйда түгіл. Мына специально машиналар сағзалайтын шушы уақытта. И вот мына Келебетте япон бұл соғыс бітті бет енді, Германия соғысы. 1418 күн түн барды бет енді. Ол күн нәп санады бітті заны. Мына қазір 3 ел договор сейттілер. Бұнда соғыс біткән Японияға басарға керек. Бізге темір жолдан барып болмады. Çünkü темір жолдан барады танықтар, онда ғаскар барайын тияқтағы. Бізге айтылар, өзіңіз хавадан ғана барасыз. Біз хабарымызға келіп түсі кеш білер. Бұл 8-ші август күні еді. Мен сұрайым нөлшекладым. Нешабыша отыраматып машинаға деймін, самолетларыңыз. Мына 4 yıl boyunca biz hemen kötü günde Japonya'ya bugün soğuk başlamızga bana bugün soğuk. Japonya soğuk başlamadı bize karşı. Bizge ayttılar, davayte siz hazır samolotlarınızga alığız endi bombasında, sınırlarında, hamısında deyip bizni ibarlar Xabarovsk'nin şuşu skvatına. Meni ko'rganim yo'q edi, Xabarovsk ostida tag'in bir shahar bor. Onda skvatlar. Onda endi upakovatellar, onda bola chaqa, xotin qiz, er-otlar, ulug'lar. Ular şuşu komplektovatellar endi mana bizga kelgan qurollar onda. Mana shu vaqtda biz bombalar olib, ayberlar olib, samolyotga qo'ydik endi biz mana. Hozir bizga falan vannaga
келегіз Мәскеудің балансына. Радиоғызына. Мемес радио стрелок. Мына шул волнаға келеді дейді. И Мәскеуден хабар. Нәрседей, внимание деп 3 мәртебе айттылар да. Мы в состоянии с Японией войны дейді, в состоянии войны. Мы этот день ждали на 40 лет дейді. Чүнки в 5 году олар завоевали біздің Көлі ұтырауларын, һәм Сағани ұтырауларын. Мына 40 жыл күттік біз аны дейді. Мына сол уақытта енді башланып кетті Японияға соғыста. Уже біз көтерілгенше самолет білен, уже тегінен қайтады радиолар тегінен. Темір жолдан. Біздің еліміз қазір күшіне қосай қойды. Су білен де, жерден де, хавадан да оларға кірлік. Айтығар Англия, Америка бірге тегерта башладар соғыр. Мына біз бірінші болып, Харбинға келіп жеттігінде. Ondan da бірінші крещенені ие. Ну, самолетқа біздің анда ала көтерілді, көптігін көтерілді, потому что тегерттан келілері қатты. Анда миллионлар армиясы бар яның, Квантон армиясы. Мына шушын дейрак станоклар, ол қырыға елей алатырған, крупный калибернилар, хавадан келетірген самолетлары бәрі тұрарында ол. Ну, біздер енді ол уақытта сондай құрал ойлап табылды, 500 килограммы сәрәтлер білән ұтықларын әкім еттер алады шушы, тегі үсметтіклеріні. Мына шундай болды олардың тамашасы. Мен қысырана сөйлем бұлардың басында. Мына менің торында Рахмат республика былай ішеді. Bütün rayonlara bir kitap çıkardı. Bir участникқа, мен бұл районнан, менға берділер. Чарлыға 5 кішіге, Қазанда 12 кішіге. Мына ол китап менің мұнда бар ол. Ол китабын ішке көзәлті, менің башынан ақына қарады бара документтер ол китапта мен жазылған енді менің. Мына шондан біз енді Мұқтиға барып жеттік. Ну, самолетта бар, радалар біздің самолет бронированный. Ама те өтіп кіре алмай біздің. Ну, повреждение зор еді енді. Ол бізді аварияға келерлік түгіл еді. Ну, повреждение зор еді енді. Мына Мұқтиғдан соң енді біз сағын заражениялар алып енді тиісті құралдарыны. Анда бізде батальон жері, бізге заправеттелер, батальон өзіміздікі енді. Манчжурия һәм Япония айвылары түгіл. Қазір заправеттелер бізде Порт-Артурға таба. Мына Порт-Артурда менің біттейді поход закончен анда. Ол 2 сентябрь күні. Бізге анда тұтпағылар, ұзақ бізді тұтпағылар. Шейкатан деген ұтырауға, Көлі ұтыраулар кетеділер бізді. Анда бір интересні, анда бұлай енді. Америкаға берген көшме аэродромы бұлайдар енді, сазыққа салатырған. Мына темір плиталар алар бұна. Шол неге анда жер әйбәт түгіл, саздарақ жер, ол зор ұтырау түгіл. Ана шонда ол плиталан жеріп қойғанлар, батальон бізге келгенше, самолетлар шалар, көтерілер сондай. Мына анда да сотмада бізді Камчатқа көшерілер. Чүнки Америка тігіяқтан Алиут ұтырауларын сұрай башлады. Ол бет апасай бір. Ол уақытта біздіге Америка бұл айттырып атылып қарамады. Өзі ошатта результат уақытында. Абысы алайтмады шол. Алайтмады. Мына Берлинде мен болдым, 10 жылыны. 2 герой бардық біз. Андан 10 участник бардық. Мына анда барғаш, тегі 6-шы, 10-шы класс балаларын шақырғандар. Ұрыша еқшы біләлер. Геройларын мойындарына асылып, рахмат айтылар. Фашистардан сөз құтқарымызды deyip. Берлин халқыда, жерді ұрамларда, ақылы сөйлейтілер, біз сағына сөз айтмейлер. Но мына өзімізді болған парадықламыздан жетіп бітмәді енді. Тегі уақытта да, бұл уақытта да. Но осылайда көп жазылған мен аңсыға мұнда китап оқып отырсам келмей. Мына мен қойттым енді 5 жыл қызмет еткенше оннан не бұны жазсам. Чүнки мен аварияда болдым, воздушный аварияда. И вот нәтижеде 9 ай госпитале яттым. Ну,
Nasıl demedim şimdi? Dirildim, tazardım. Birinci grupa bir kaytarganlar bana bugün 93 yaşımda rahmat yaşayım. Ben işeni bile uçtum. Uçanım ben 14 yaşında oldu. İyi. Nu, burayda taza kızım. Eğer de Sinan'ı bilsem, burun kadar. Anin ugi bulsa, atan Urus bulacaklar. Urus sigana bizim satada yaratmadı bekin. Urus satada yaratmadı, elektrikten sonra buldu indi o. Bana hazır ne bitindi? Minişkacıkta bitindi, 14 yaşında teki urmanla kişilerinde biz kısakına aytiminden sonra bir avluğa kırdık indi biz sasa degen. Yetebenci kapşıkkanda, urman kişilerine bakanda 6 yaşlık bala sıçrını buldu, hadi açtan. Avulda palajın naşar edildi. Tız degen söz ısrabı edildi. Ben bana bala silerim şaşka. Bana bir şey yitkiren ısrapka. Bu sözüne. Kımgadık gerek bulandı bulay. Beni şakırta zampadik kam diviziye bilirsin misin? 30 yıl diviziye kam padik niye? Sidrik degen polkovnik bana sonunda işi kadar kavutadı. Beni iki soldat zaten pazarında. Benim ulaktarı şey akşamına dedim, beni Rus klasında okudum. 8'ine 9'ına bir akşam Siliyalarım indi. Докладывать мне, привел такой, значит, сержант, по вашему говорили, uzattı, hat yazımı da yıkadı. Yok dedim. Hani gelmiyorsun diye, ansı biletem uzununu paprosaydım yani var. Ben seni etiğiziydi. Uzattı hat yazdı, hat yazattı, yazdım. İnsan sağ bunu falan başkalarıydı. Avuldan yıkarlar değil. Elbette bu değilim. Tırında söyleyen değil mi? Açtanlığa balatörler etti mi seni? İyi. Sikirip tırıp üstüne soktu tırı. Bu bir taza attı. Tribunal senarı. Milyon pakibe ait lafı oldu değil. Ot padomu sana bir 6 yaşamana uygan iken. Provokasyon bildin mi? Ben indi bitti benim. Avulmalar ismin. Bu sözüm kaçır çıkarım bari benim. Artık kimdir Dana Sivan'da tırındamanın sözünü bulabildiğini araydılar. İyi. Bana şundan uspokоился, sen понял или нет, я там с первых понял değilim. Bana şurayı, iyi kızım. Sonra ne buldun? Soğuk şara birden söylediler yine. Bana bulaydı. Военное время bir sözün yalnızlıkın seninle söyleşmediler. Военное время bitti. Benim abim gitti soğuşka aldan. Onun balası kaldı 3 aylık. 3 aylık balası kaldı. Hatını jiberdi akıp kazırga. Layışka. O yaz kılına kayıttandan. Bu uzak uzakta nerse degen anlıyorsun mu sen? 3 aylık bala anadan emizlik almıyor bittiğinde o canım. Bu bizleri tanımır. Nasıl olayda ben 14 yaşta 15 yaşta avuldayım dışarı. Hadi şimdi almış kabar almış. Evet tartışımızın nesine bir hatun bulaydı icralı. İri turunda. Uymasın da, kaçmasın da, şarapta sınav içmalası var ya. O vakta ilimiz akşam verip de sulbanlar. Sen anlıyorsun bana. Bugün iyi politika, benim bir gün Türk kuram dostçu. Onu öldüğünde olmalı benim vayandalık idamında, benim mektep delikte 12 yıl, bunda zor mektep bizim. Türk kuram et kadar. Çünkü yüzüm görmüyor, çünkü grupta yazar, çünkü üstüne kuram ettiğinde. Ben kadımı zellap, şimdi kuram etmeyim bana. Müksüm akşa verem. Müksüm akşa söylüyor bittiğinde. İyi. Da yazıp kıymak şıvılardırım akşa, ay milletem ona sözde de almazsan. Şunun üstüne kuram ettiğinde. Yazmıyor bitti mi? Hazır, kirgeçler irtibaren bilmedi. Saat 6'a kiram yiğitim. Çakaram tek hatununu. Hatunun tek neyini sildirsin. Milletem bundakiler müziğe, milletem ben size ben söyleyeyim. Ben kiralarım diyor ya ama ortada.
Мен айтам, қызым бар, яра қызым жіберем, қызы келді, мен айтам, әтейінің туған күні еді. Мен түшім әкірген бейт. Қызым, мына солай тұрмыш. Бұл музейда менің айтып бітірген кірген кішімні. Жәлеймгіна мен өзімні. Жәлі бұл қадар керек бе кішіге. Кішіге бұл құмар екі берілмеген. Әлбәтте әйгішіге бұла. Но мен халыққа қызмет еткеніме оқымайым. Мәне оқыдым бейтәді месеңа. Мәне алар бағалағандарында. Мәне әлігіне берділер менға екінші номер білен Зазасоғи Пейт районым деген медаль берділер. Мені қаны дейбатыға медаль болды енді 90 яштығыма тоже. Ну, соғыста болғанға орден берділер енді Отечественный война деген. Мәне шуға қызым. Бұлай құрматлап, мені құрматлы дейді, рахмат, мен доволен. Бек құрматлы да мені. Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.